Anzakwethu siyaqhubeka siyi-Durban Network sikhuluma nezinhlaka ezihlukahlukene njengamanje sinosicelo mlaba we-Operation Dudula esiyaziyo iDudula ukuthi isihlava esinjengalesi lokho nje kwathi iyalwisana naso mfowethu kunjani? Ngiyaphila. Siyaphila ngani yakwethu. You are the part of this historical march in March. La kulwiswana khona nama-foreigners undocumented enza activities ahlukahlukene esiwaziyo. Kusho ukuthini mfowethu kuba ingxenye yale march kuwena? Kusho lukhulu ukuba ile ingxenye yale march ngenxa yokuthi thina njenge-Operation Dudula kade sayiqala le ndima le and siqala abantu besibiza ngamagama and even amanye amaqembu thizeni asibize ngokuthi siyindlavini and all those things so xenophobic and yonke leyo nto so ukuba kule march kusinika ithemba lokuthi bakhona abanye abantu abalwa lento nathi esilwayo. Yes. Mhlawumbe from ukusuka lekuziwa ngala abantu abaningi nasemgwaqeni nabangayona iphathi babonisa inhlokomo ngabe lokhu kuchaza ukuthi iconcept enjengale kaSisi Jacinta ibathathile nabantu khona la bezibuka bona with this concept. Yes kakhulu and ibathathile and abanye ububona nje ukuthi bayithakazelela lento and abanye yize noma bebe sidlula bephakamisa izandla but ububona ukuthi ilo ine impact kubantu and even nakona ama foreigners ubuwabona elunguza ngamawindi amanye aze avale ngisho izitolo zayo ngenxa yokuthi bayabona ukuthi thina ama South Africans siyavuka and sekuyisikhathi manje sokuthi thina as sabantu base South Africa sisukume and ukusaba sikubeke eceleni ngoba kunale perception yokuthi thina ama South Africans labantu bokufika siyabasaba. Mfowethu ngicabanga ukuthi kuyo yonke into eyenzakalayo but kunezinto ezisenze ukuthi sasukuma sahlangana ama issues anjenga nama drugs ama issues anjenga nabantu bezitolo abantu bamafemi even ugovernment inhlaka za government ethi ziqasha labantu abanye uthola ukuthi ba undocumented ngoba kunento ethi bayi cheap labor ungathini ngalo? No okokuqala nje mfowethu engingakusho ukuthi uhulumeni wase South Africa uyena odayise abantu base South Africa ngoba iSouth Africa noma kwi constitution yase South Africa kunawo ama act that deals with ama situations afana nalawo and uma ngabe ngizoya kwi-Immigration Act i-Immigration Act iyona echaza kabanzi ngokuthi uhulumeni iliphi igxathi ekumele alithathe ekubeni alekelele abantu base South Africa kodwa uthola manje ukuthi sekuyi vice versa and thina abantu base South Africa asisenawo amandla noma asisenayo ngizothini ama opportunities ukuthi singene emsebenzini njengamanje wena msakazi ngingathi into kade ngibuka lento ka 370 uhulumeni agangayo ngayo anika abantu base South Africa then emese ukuthi labantu bokufika kube yibona abagcwala emakhampanini and begcwala emakhampanini labantu bokufika bahola almost about 7,000 a week. But thina abantu base South Africa uzosbribe ngo 370 and leyo nto now uyayibona ukuthi it's unfair and ngo 2026 uhulumeni wethu uzobe ephumile ethi asiyomvotela and akhohle ukuthi thina la on the ground asenzi lutho and as usakhuluma ngalabantu aba undocumented and even uHome Affairs usifeyilile thina singabantu base South Africa and uma ngabe uyilalelile inkulumo kaSisi Jessica it's same thing thina esayi experience thina as Operation Dudula ukuthi uma ngabe sinxenxa u Department of Home Affairs uyabaleka ngenxa ukuthi uyazazi izinto ezwrong azenzayo eMaritzburg ngo 2023 sake savala uChurch Street saya eHome Affairs and akekho noyedwa owaphuma eHome Affairs ukuthi azolalela imfuno zethu and njengamanje kunama ID angekho emthethweni issuishwa ulo Home Affairs and ngiyacabanga ukuthi uma ngase uhulumeni alungise lapha yaka Home Affairs izinto zingaba right.
mfowethu sisetown manje iDurban idolobha elidumile eSouth Africa. Lingcolile, liyaphithizela, liney'tolo ey'ngahlelekile, there are counterfeit goods. Lapha nalapha iy'tolo mhlawumpe u-80% wakhona u-ownwa ama-foreign nationals. Kusho ukuthini lokhu sikhona lana ukuthi uhulumeni akwazi ukuxhasa ama-entrepreneurs ala ukuthi awaboost akwazi ukuvula iy'tolo ayekele itawuni ukuthi vandalize abantu abangaphandle ney'mpahla ezingalungile futhi. Ngizoqala ngisho kanje ukuthi umasipala wala eThekwini ufeyilile abantu baseThekwini. And ngizokhuluma nje nge-street trading. And uma ngabe uzokhuluma nge-street trading, uthi uma ufika emgaqweni uthola kugcwele labantu bokufika. It's either documented okanye akekho documented, but ama-bylaws our street trading akubeka ngokusobala ukuthi umuntu wangaphandle akavumelekile ukuthi abeke itafula emgaqweni. It's only South Africans akumele kube yibona ababeka amatafula emgaqweni. Kodwa thina ama-South African uma ngabe sizama ukuyikhulumisa leyo nto kumasipala, umasipala uvedane angasinaki. And umasipala ujike ngiyabona kunalento engizoyisho ukuthi umasipala uyena ogcina esenza i-extortion. Thina sibuka i-extortion ukuthi yenziwa abantu abale kude, kanti umasipala othola ukuthi amaphoyisa kamasipala agcine ethathe imali kulama foreigners ukuthi aba prevent noma aba protect. So I think uma ngase nomasipala weTheku ashintshe ukusebenza kwakhe, amele abantu and ayithathe lento ukuthi njengoba ngiya ku-2026 ukuze ngibuyele la ngikhona kumele ngenze sure ukuthi akekho umuntu wase-South Africa owaseThekwini ongeke alithole ithuba lokuthi ayiphilise. Mfowethu sikhulume nge-Operation Dudula athina ama-plans going forward. I think you've been supporting ama-initiative anjenganalawa, kodwa ama-plans e-Operation Dudula going forward athini ngoba sometimes iyasithela sibuye singezwa ngayo, but we know ukuthi zikhona vele into enisuke nizenza. So athini ama-plans going forward? Nje the main plan ukuthi siyafisa ukuthi wonke ama-foreigners angabibikho eSouth Africa. Uthi wonke ama-foreigners ahambe eSouth Africa, Operation Dudula. This is Durban Network. Siyabonga ngani zakwethu.